plazma torta sastojci, 500 ml slatke pavlake, vrhnje za šlag, 300 ml mleka, 200 ml kisele pavlake, 200 gr šlaga, 200 gr šećera u prahu, 150 gr prženih lešnika, 400 gr mlevenog plazma keksa, 100 gr šlaga i prehrambena boja za dekoraciju priprema. Umutite slatku pavlaku u jednoj posudi, a u drugoj šlag sa mlekom uz dodavanje šećera u prahu, pa dodajte kiselu pavlaku, pa obe smese spojite. Smesu podelite na 2 dela, ali da jedan bude malo veći. Od većeg dela oduzmite nekoliko kašika, oko 5, kojih ćete upotrebiti pri dekoraciji. U prvi deo, taj veći, staviti 300 gr plazma keksa i promešati. U drugi deo staviti 100 gr plazma keksa i mlevene lešnike, pa sjediniti. Kalup obložiti prijanjajućom providnom folijom, pa ravnomerno istresti prvu smesu i preko drugu. Ako nemate kalup, uradite to sa tepsijom, ali obrnite redosled. Dole stavite lešnik deo, a odgore plazma deo. Ostavite u zamrzivač 1-2H, pa skinite obruč i foliju, u slučaju tepsije okrenite na tacnu i skinite foliju. Ulupajte šlag sa mlekom ili vodom, pa mu dodajte onih nekoliko kašika smese što ste odvojili i sjedinite. Prehrambenu boju ako je u prahu razmutite sa kašičicom vode, pa joj dodajte 2 pune kašike šlaga i sjedinite, a ako je boja tečna onda je dodajte odvojenim kašikama šlaga. U kesu za špijaraj, na jednu stranu stavite 1 kašiku obojego šlaga, pa ostatak kese dopunite belim šlagom. Ovako ćete dobiti dekoraciju sa slike. Prijatno, za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.